thil tu te chi bai le vek ule tunchama chuan India le Pakistan in do chung changa thil then khat te kanon tri don ni India le Pakistan in kar bo roka cheta fang le urok in lumlet zela Bangladesh ramri lama aven himna khauzo ka kalpui tum ani kan police ho tu ten hena tanga thudon danin tun naya khan Mizoram police ho tu tele eta paramilitary force Central Armed Police Force CAPF tele intelligent pol ayo te chu aizolo ai mukhoma kilometer zathum sampri ta thui Mizoram le Bangladesh ram in rin veng tu Border Security Force BSF te chu ram riven na ko khawle zuala thoktur shet tiran ni Pakistan hian Bangladesh afir fiek pol te mangtang kain India ram ti boy atum ni athudon ani awangin Bangladesh ram ria hian ven himna khauzo ka kalpui ni se ti ania chutianga malatur chuan BSF te shil an ni mi ma hian intelligent pol te le veng him tu spai te chu Bangladesh nenam ri aven himna ngorzo ka kalpui tur shet tiran lo ni to a Meghalaya sarkar phei chuan ram shula hian zan curfew alo puak meka Pakistan en thatupol ISI mi te le Pakistan sipai officer engmazat Bangladesh athirlu an ni awang le Bangladesh sarkar hoi her anin ven himna hi khauzo ka kalpui ani nikamugas thla a Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina paithak ani hnuwa sarkar lai lok din tu Mohammed Yanas sarkar din hunpoi mo tak chel tu sipai officer bang ma general Aslu Ramana chuan Indian Pakistan a bei chuan China nen tang rualin India marthak chu op tur bei ani tur thu alo soi chuak to bok ani kha Pakistan nuclear installation India missile khan akap emni India le Pakistan ain bei wanglai khan Pakistan hunaram ruak nianga ichu India hian missile mangin abeya Pakistan Kirana Hills missile manga akap chu Pakistan lam chuan India churam ruak mai kapa apua ma se anulama satellite alan dan le military lam mi thiam ten an han endik nowin thil dang dai alo lang Kirana Hills region chu hunrei tak atta satellite manga talakan en let chuanin leinoya nuclear storage complex om nge ni in nalang hemun hilu na sang tele tunnel te a omti akumtel record an en let atangin alo lang ta ani hemunan bom awang hian bunker then khat tele nuclear hun poimo te chu ati che theidon ni in analyze te chuan an soi nge ani India hian firfiak te mun abei chu du tok mai lavin airbase te abei ta zela airbase som pakhat abeya Islamabad Bullock Nurkhan airbase abei telta ani Nurkhan he Pakistan ki command and control Bullock omani awangin US po oron phoklek man khop ani kha India chuan Pakistan opchin Kashmir an nei le don lo chuan in biak tu la ti lo ti US ashil India chuan athutluk na ching taka puangin tun in dawa Pakistan lama on do uniami tanga imek USA nena Pakistan occupied Kashmir POK chu Indian hen apek kilo chuan in biak tu la ti lo ti ashil Pakistan in Kashmir opchin POK chu Indian hen apek kir le baka firfiak te India kuta ahlan chuan in biak na hi an nei theyang India chuan ti in US nena ashil ani kini chuan Kashmir chungchang a hian thu chiang tak pakhat kan naya chu Pakistan in Kashmir opchin te India sarkar hen apek kir ania abak tu soi tur kan nei lo firfiak te kan kuta anon hlandon ani chuan kan in bethayang hei bak tu soi tur em kan nei to lo kan in kar in bina konga akaratla mindam tu ma kan du lova kan karatla tu ma kan mo heklo tin India sarkar source chuan soi ani India sarkar hian Pakistan nena ain dem na konga an kara lotla om hi an du lo leya US ngei po indon lo se an du ti chiang takin atar langa hei mai baga hian Pakistan opchin Kashmir nei kiran phutlat ani an thil phut ngam atang hi chuan India hi a huai jok le chungnung jok ni ati thayang